Ndindahiro Valence Papa twasanze ko izi nkone eshatu zirimo kwaka imwe muri zirimo itogota asohoka mu nzu afunga umuryango. Abaturage bavuza induru bibaza impamvu bafunze uyu muryango, icyatumye umwe mu baturage agenda asunika umuryango ugwa yahise atwoherereza urufaya rw'inzuki suku turya zigiza nkana, ndetse n'abaturage bari bashungereye baje kutwereka iwe bakwirwa imishwaro. Umva mubwire je n'abanyamakuru nshaka hano, urumva abanyamakuru nshaka hano ashobora kuba barabivuze ariko baratubeshaga. Reka tumanze tuhagere. Aronda ubona buri gihe uwo muriro haba kumanywa haba nijoro, uwo muriro njembo nurukwaka na n'ubu ngubu abana bamwe basigaye bahatinya kubera batugera kawenje ibyo nawe nuko yambenga kirana by'umuriro waka we ntago nkuzi. Uyu muganga yaramvuye nari maze imyaka 5 nararwaye amaguru, ntaho batambunje bose baranyirukanyije bose baraheba, ariko nyine naje guhura n'umuganga guhora gwaka njibyo avura. Niba ari ibyo ukuri niba atari ibyo ukuri simbizi, ariko numva abasazi buri gihe bari kudutesha umutwe. Buriya ni ukuvuga ngo njewe nabaza ahubwo ngo ubuyobozi bw'itangazamakuru mukadukorera umuvugizi uwo muganga niba afite ibyemezo bimwemerera kuvura aho ngaho mw'uyu mudugudu, tukabimenya ko abibyemerewe, tukazaga tureka kumwikanga tukamufata nk'umuntu usanzwe umuganga wizwemewe n'igihugu. Umva mubwire rero, umva mubwire je n'abanyamakuru nshaka hano, urumva abanyamakuru nshaka hano Aba ni bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Nyarubande barimo kuvuga ko bashaka kugira ngo basobanukirwe amavu n'amavuko y'uyu muvuzi witwa ufite inkone eshatu zihora zaka mu mbuga ye umuriro, ndetse zimwe muri izi nkono zikaba zirimo gutogota. Umugabo yaratubwiye ngo ni umuganga, abana bacu barasigaye baratinya kuhanyura ngo kubera umuriro gutazima aho ngaho. Iki kibazo kimaze igihe kingana iki? Umva amaze igihe uyu mugabo pe barabwira ngo ni umuganga, ahubwo njewe nzakidavura bikanyura. Numva abasazi bari kwirukaga nijoro ibiki mbese ndiwareba ngo bari kubavura. Nibaza niba abo bantu banaramuvuzi bikanyobera. Ikibazo kimaze igihe kingana iki? Kimaze kiri kurangiza nk'imyaka nk'ibiri. Iyo miriro ndayibonaga buri gihe ndizima, haba kumanywa haba nijoro, iyo miriro ihora iri kwaka. Mwabyeretse ubuyobozi? Umva none si abayobozi bandi baba bari kubibona ko uwo mugabo abantu baramutinyaga. Nose uzi ngo njye uzi ngo nakandagiriwe, uzi ngo uwo mugabo uranje nakandagiriwe ampaye inka ugeriwe. Niba ari ibyo akorohereza, niba ari ubuganga bwe, niba ari ubuvuzi bwe, ndumenye ibikwirutseho. Tugiye kwanyura nk'abayobozi none turangiza tuhabone umuyobozi w'umudugudu mu banyamakuru. Witwa nde? Nibize Emmanuel. Ayo makuru se y'umuntu ufite umuriro waka murayaza? Ashobora kuba barabivuze ariko baratubeshaga. Reka tumanze tuhagere. Aronda ubona buri gihe uwo muriro haba kumanywa haba nijoro, uwo muriro njembo nurukwaka na n'ubu ngubu abana bamwe basigaye bahatinya kubera batugejeje. Ariko mbere yuko tuhagera duhura n'abagore babiri bagenda, bamwe bavuga ko bavuwe n'uyu muvuzi gakondo, aho batanze ubuhamya bagira bati cyamakuru yonzi nayo umuganga witwa Ruvushya yaramvuye ndakira maze imyaka 5 buri bwo buhamya muziho. Avuza iki? Avuza imiti na muganga gakondo. Ese uwo muriro uhora yaka uvuza iki? Uwo muriro uhora waka wenje ibyo nawe nuko yambenga kirana by'umuriro uhora waka we ntago nkuzi. Uyu muganga yaramvuye nari maze imyaka 5 nararwaye amaguru, ntaho batambunje bose baranyirukanyije bose baraheba, ariko nyine naje guhura n'umuganga aramvura ndakira. Yego nibwo bamya muziho. Ngo hari umuriro uhora waka iwe? Hari umuriro uhora waka buri munsi buri nimugoroba. Warabubonye? Narabubonye igihe nje kwivuza kuko nakubitaniye n'abantu benshi bagiye bari ibi bintu babigaruye. Nararwaye ibintu by'imijaganyuro, gatambuka reka data natambuka reka data byarabyimbye guhera mu birenge kugera mu matako.
ariko yarambuye ndakira. Tugeze kwa Ruvusha twasanze koko izi nkoni eshatu zirimo kwaka imwe muri zirimo itogota, asohoka mu nzu afunga umuryango. Abaturage bavuza induru bibaza impamvu bafunze uyu muryango, icyatumye umwe mu baturage agenda asunika umuryango ugwa mu nzu. Natwe twinjira ubwo kugira ngo tumenye intandaro y'uyu muriro ndetse n'imikorere ya Jean Marie. Tukigera mu nzu kugira ngo tubashe kugira byinshi tumubaza nk'itangazamakuru, mu gasuzuguro kenshi kuje ubugome, aho kugira ngo agire icyo dusobanurira yahise atwoherereza urufaya rw'inzuki, si ukuturya zigiza nkana. Ndetse n'abaturage bari bashungereye baje kutwereka iwe bakwirwa imishwaro ubwo. Mwene ibiki habaye iki hano? Niko Amahoro umusaza. nahabaye iki hano? Ntacyo, nitwa Ndahiro Valence Papi, ndi umunyamakuru nkorera televiziyo yitwa BTN. Umva nkubwire je n'abanyamakuru nshaka hano, urumva? Abanyamakuru nshaka hano. Nyuma yo kuduteza izi nzuki tugakwirwa imishwaro, bamwe mu baturage bavuze ko iki nacyo ari ikibazo cy'umutekano muke, basaba ko ubuyobozi bwakagombye kwinjira muri iki kibazo. Aba baturage bakaba basobanurirwa nimba koko uyu yaba ari umuvuzi uzwi. Bwadukora umuvugizi ugara hariya na ziriya nzuka guteje zizemwo, bigaragare ko byabonetse ko uyu muganga atoroshe, twe twaramutinye twaramurambiwe. Ushaka kugira ngo noneho yandabigwe umutekano uje hano hagaragara izo nzuki zageze muri amayira nzugu. Gusa twarinze tuva muri aka gace uyu muvuzi tutaramuca iryera, yemwe twanatinye gusubira iwe kugira ngo adadukorera ibirenze ibyo yari yadukoreye. Gusa amakuru tuzamenya ku mikorere ye ndetse nimba ubuyobozi bwaramenye nimba ari umuvuzi wemewe, tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Cata.